kita itemuing ngasang jang irusunisung gitu kalau na mata. Molor kita ditengger na nga mo rinting sehat. Sang geda anak barawatu katal dong ceven ami tu boy. Tu erwang kanang gitu piangala. Hoa vasen. Du boy gitu. Tu de kut bantang ko lolopang tite. Tu kur jaw ko no musimandong. Neka mga foto atado dite kudade kul ngasang jang ngasikai. Ami mende panggan ngasang pang itu galon ngasang ngam. Itu mga mamur tau kete mungkin rumah sakit lamicay, saung renggong lamicenggo. Totong kete ni cali bete dite vale ngasang benta demori. Detan jam kami sikai. Tapi yang dengan ngasang lakilas. Gitu kecamaleng gitu kecamaleleng. Tiap lihat. Oh, pada saat gitu kecamaleng gitu. Gitu kecamaleleng. Problem sanggir keng lidet muri misi. Tiba sa manggir kindali te haju atau polia vital jari bental deva. Allah kata lain tu, rugi tu ligaya letan bangga. Oh, du kalimat Allah. Ini ya, terus kira ya olon kira ya terus kini boleh tiga. Poli bawa sekai kayak, poli sekai bukan. Akhirnya beva kurang kurangnya apa gitu. Voe. Voe, tesuan bukan apa? Pangolo. Oh, ikut urut kita semua. The Pangolo. Yo. Damin kole rawang tesuan kamping asang pangolongang musi. Ce lawang ceen lau lawang laun. Abo lawang abon gitu kole lawang salen. Dulako na sekai gam. Gitu kole waki pangolo dite ngasang ya haju ho. Mangaranga dite nipsaite. Itu main kalau yang bisa polilitea pandin yang kaeng tintin yang pesek ya lontok kalau tite kudu jauh nga riket vien pasang tanggal lu may adak ngasang kelas icing lu ni padang bokong dia oh beling pas tanggal mangarangar kulit timor ite tegir wang ditek itu yang tanah lah hotuakan lu betul aku lah kuat tegin rewang ditek valeda pangolot yo tea salan ite dengeli te kaju ayo ni bisa pulang ngolo lakot te barong at tombon. Mga kulitaong ranga kami. Nung ngaji ako gesar dami, inibay ka meterona, tanto awan cucu. Ito de kut bantang kulilopang tite, ito kurjaw kulinum si mandong. Neka mga foto atado dite, kudade kul ngasang jang ngasikai. Ami mende panggan ngasang pang itong galon ngasang ngam. Ay gitu tukang tugas Pangolo. Karena pas kita sego itu boy. Karena sesuai apa ay Pangolo ya Pak. Ngau musi pangga neng pangga ngalung ngasang. Dia kata bocah. Neka kemong itu na. Jadi ami kurut item indah jang kurut panggan pangga ngalung ngasang ngau. Molor kita titinggal lengar modin gitu piang dela kurut kelasnya dia gamit Pangolo. Hoa tuah. Dovoyan kali kah. Jadi ditetuvoyan kole wata kesa inang agwamang. Mangaranga dito ni Bisaya duha lakon ngasang ya haju. O kaliwali nga ada kelas ay sepakat ko le itu bantang kur pasang tanggal. O belin tantu raw permong ngasang leso. Ulang ata pulitura. Hidup yang tanalan hoa tuak tagi rawang cagawak dite. Muc pujut ay rawang nen yo. Rawang gitu kisah haju. Ono melakot te barong o te tombo dite bisa bulang olo. Mga tang ranga kami. Ngasang jang weta, kesa, inang gitu kuli amang. Nito main, sepakat bantang kuli bisa kamping ngasikai, pangulungang musi, gitu kuli nang kami tubuhay. Lasoko pas tanggal tantu ngasang raw. Damin kali. Nika mga dopo itik de jam ngasang irusun isumlo ni matag. Ay taong neng manok damiga, taong ngasang bako kuvuvus. Itu lihat caron. Ay dovoy mo yung gitu. Tuyek di mga manuk damiga, tuyek di mga bakok bubus, tuyek mga sing velu. Di Teranggona, dopo kita itemuing ngasang jang irusunisung gitu kalau na mata. Molor kita ditengger na nga mo rinting sehat. Sang geda anak barawatu katal dong ceven ami tu boy. Tu erwang kanang gitu piangala. Hoa vasen, du boy gitu. Gitu dan nakronan ka. Gitu kisah ka. Kamping ngasang itit kisah. Jadi merinding manen ngasang haju, ini ngasang rinding vie. Dulakon na bisa mengeranga. Nito main na bisa nayanggit ko lagi itu kan neki kro adak ngasang kelas pakadian dia pasang cama tanggal gitu. Turat cama bulan.
Ho walimpas tanggal tantu rau pun may tanggal at pulipas yang dito. No ho ite nga sang ndema. Pentanala ho tuak ravang dito. Ravang koledihan gitu kisah kaji. Damit nga sang nakarona. Ngoto itong balakot te baro tito ni sa bulang ngolo mangaranga. Yo. Hayang nain yung dami ni pisa. Ciparangga. Bako kububus. Itu lihat saron. Kata-kata sih. Itu sebenda wariha. Hayang nain dami. Ciparangga. Bako kububus. Vailu. Ho waling kurut tadak ngasang kelas icing luni pedang bokong ditiga. Taong neng diagam gitu. Taong bako kububus gamitan na corona. Taong diahang. Dopo item yung dari sunisunga lo naban. Ami mo yung nga sang sagerat tadong dited, ami rinding maned ga. Ined nga sang rinding vie. Kuro lemain buru mesen le lami pengge, lamain nga sang buru, lamain lami tado. Toera bang kanang gitu piangala, hotwa. Holancum. Itu beda bahwa karena Ya. posisi masing-masing. Wih, luar biasa. Kayak Itulah. selesai apa itu? Selesai ka? Baru coba kau lihat lagi. Hole, ayah kita pelak hole sengkroni apa lagi? Udah hiat mu curup. Politang. Yo. Gitu ga kisah ga sangged kari. Kai ngagu keng bo sangged udah maya sekae. Ya. Voy. Anak rona pangolongang musi. Nuhu kamping ite ulinga kisah roberga. Ya. Te. Bait kabe kami ta. Oni mengasang lako kisah dite. Askaya gam. Hidup yang tanal. Ami murukus kami cangkem pake. Lama merah kami vivir watu ite mimpati tagunaun. Kudutin ngasang lah itu piang. Adak ngasang icing luni pedang bokong. Sapudami itu saite. Kopedami wawak. Tovedami tenggeri tetemori. Baju Kudut ite mu yang atapati tagunaun luju kemu di tetong. Pelas ko yung asang lemat. Toera bang kanang kapok. Atuh. Ita lagu, salah gua telah apa? Aku apa? Lapeng. Cebana tuh ako ba? Baju pa kapok nito pa. Oh, gitu. Apa? Detail Dalam nga, seng. bentuk seng itu ga. Tibal ito yo. Dia terima kasih mayar wang dite. At caun nga sang tombo mewakili sanggin taong keluarga tayap. Atal dong diten. Cewen hiat taro ba. Mewakili de tite tumor. Olok tiba anda wang dite. Teo macela lagu celah. Nurakun kule hotuak. Rawang sanggin taong luntoleo. Pungun na mengasang jaw nga sekain haju at puliawi teljari. Pungun na sekain pangulong musi. Voya na krona. Sanggir taong atalos kolon bolome aku. Ite hotuak. Ite lamparang dite aku. Ite wadi waki. Oh, harus permisi. Cak ku boimbin. Kudu caun nga sang benda kelas di PA. Lawa tu aku laku. Taginayang gitu. Bukan lewang senggir pia, sama poe senggareone. Sehat dumai kaku sehat nga sang dukule. Oh, itu. Singgaya itu Dia terima kasih mayar wang dite. Ata caun nga sang tombo mewakili sanggin taong keluarga tayap. Atal dong diten, cewen hiat taro ba. Mewakili de tite tumor. Olok tiba anda wang dite. Teo macela lagu celah. Nudakun kule hotuak. Rawang sanggin taong luntoleo. Pungun na mengasang jaw nga sekain haju at puliawi teljari. Pungun na sekain pangulong ang musi. Voya na krona. Sanggir taong atalos kolon bolome aku. Ite ko tuak. Ite lamparang dite aku. Ite wadi waki. Oh, harus permisi. Cak ku boimbin. Kudu caun nga sang benda kelas di PA. Lawa tu aku laku. Taginayang gitu. Bukan lewang senggir pia, sama poe senggareone. Sehat dumai kaku sehat nga sang dukule. Oh, itu. Singgaya itu taginayang gitu. Kan kirantang mangang gontong polilit itu dak si bisok. Om go pohonio gitu. Itu maksud terasa. Maka kita minta hal itu. Nah, apa tombomu? Oh, itu di teho taginayang gitu kan kita. Sama lewang senggir piang, sama poe senggareone. Itu situ nggak piang nih kan goceng piang pupat tumpong gotong. Om bonio poe nunggu itu ompon. Salan. Sehingga kancingmu yang meneter melaju. Aku corong tetombo kali kaku. Mu tetungku laro tejaong leng revang di tetaung.
Corong tetombo, mu mu tetongko, laro tejaong. Hitus ko ya. Dari lain terbang di taung kin. Gitu. Ya. Gasil pana itu neng gasil di taung itu. Aya. Puri botahin ko pa. Luar biasa. Keren. Cawa tari ada sky ko ya atau porong apa itu kinto temo kaya berga. Jadi ay mapa atau tugas gop asik kayak atau anak kerbasio gitu ya. Kita caw kopi pak. Kita apa beli apa ya? Belilah. Dunia itu apa? Apakah puri tahu nggak tudak itulah lihat mahota power bangun. Kok mga pada saat mana gop gak mulai hiat bapeang, maka kan setiap atau caw benda bapeang itu orang terlatih, terlatih dan paham tentang adat. Emi pun lihat bone tenggoon ga, kali mana neng gitu tay, kalau mana gitu torok. Ngong teko pentorok tu naun pau, tu tiba lain li tapi yang laki lah, yang lain itu pecing, botak lemar rempas ngasangatilla, somba haju. Itu mga mamur tahu kete mungkin rumah sakit lamicay, saung renggong lamicenggo. Totong kete ni cali betedite vale ngasang benta demori. Detanjam kami sikai. Tapi yang dengan sang lakilas. Gitu kecamalain gitu kecamaleleng. Tiap lihat. Pada saat kecamalan gitu. Gitu kecamaleleng. Porom lerem sanggir keng litet muri misi. Tiba sa menggir kinda lite haju atau polia vital jari bental deva. Allah kata lain tu, lu itu ligaya letan bangga. Du kalimat Allah itu liha bone tenggoon ga. Kali mana neng gitu tay, kalau mana gitu torok. Ngong teko pentorok tu naun pau. Tu tiba lain lite piang laki lah. Piang lah itu pecing. Botak lemar rempas ngasangatilla. Somba haju. Itu mengemamur tahu kete mungkin rumah sakit lamicay, saung renggong lamicenggo. Totong katene cali betedite vale ngasang benta demori. Detanjam kami sikai. Tapi yang dengan sang lakilas. Gitu kecamalain gitu kecamaleleng. Tiap lihat. Pada saat kecamalan gitu. Gitu kecamaleleng. Porom lerem sanggir keng litet muri misi. Tiba sa menggir kinda lite haju atau polia vital jari bental deva. Allah kata lain tu, lu itu ligaya letan bangga. Du kalimat Allah kata lain tu. Allah kata lain tu nuh porura. Mas before terlambat so terima saya penitun tuh kayak langsung sosing sehingga lupa afi hal lava do gini. Berarti Allah kata lain tu enggak tekanmu yang gitu meraku ga. Allah kata lain tu nuh porura. Letal ya. Itu ya, anda masuk kita mau pecing. Ada training gitu. Bapak ibu itu pengaruh tema mau pukul pecing itu sehingga tadi mga cocon kalau langsung. Kon baik lihat engkau poligami taraat. Hitun lentong ga miatarian kali ga.